AFC M23 yatangiye gutwikisha drone za kamikazi zimwe yafatiye Goma n'ahandi mu rugamba yari ihanganyemo na leta ya Kongo. Amakuru agezweho aravuga ko amasezerano yo gutanga agahenge ku ntambara yahuzaga AFC M23 na leta ya Kongo atarimo kubahirizwa. Ni mu gihe kandi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko biteye isoni kubona barimo n'umuyobozi wa komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk batarajwe inshinga nuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haboneka agahenge. Turaza no kugaruka ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashize imirongo y'ibikorwa by'urwego rw'umutekano ruhuriweho. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis, muhawe ikaze. Hari ijambo Afande General Makanika mbere yuko yitaba Imana yavuze ko abanyamurenge batazigera batega amajosi ngo bapfe ahubwo bazapfa barwana. Amakuru agezweho aravuga ko amasezerano yo gutanga agahenge ku ntambara yahuzaga AFC M23 na leta ya Kongo atarimo kubahirizwa. Mwarabibonye mwese ejo bundi tariki ya 5 na 6 Nyakanga ingabo za FARDC, Wazalendo, FDLR n'abandi bagambye igitero mu Minembwe harimo n'inkambi y'impunzi y'abanyamurenge. Kugeza ubu imirwano irakomeje, abaturage batangiye guhunga ndetse kandi hari ibitero byinshi bikirimo gutegurwa mu turere turimo na Uvira. Kinshasa ntiyemera abanyekongo bavuga ikinyarwanda nk'uko bigaragara kuko banze ko impunzi zitaha n'amasezerano ya Doha akomeje kuba igihuha. Nubwo ibyo bikomeje, intare za Sarambwe zirakora decision making yihuse kugira ngo barinde abanyamurenge bose. Iyi Wazalendo na FDLR itaranduwe, umutekano muri Kongo uzakomeza kugorana, ariko uko byagenda kose bigomba gukorwa. Ni mu gihe kandi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko biteye isoni kubona barimo n'umuyobozi wa komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk batarajwe inshinga nuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haboneka agahenge. Ni mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X abwira abari mu munyamakuru wa Reuters Sonia Rolly na Volker Turk. Byose byaturutse ku nkuru ya Reuters. Sonia Rolly yanditse ivuga ko ngo M23 yishe abasivile 319 barimo abana 19 n'abagore 48 muri Nyakanga 2025. Ni amakuru iki kinyamakuru cyagaragaje ko gikesha Volker Turk wavuze ko byagaragajwe n'ababibonye imbona nkubone. Volker Turk yavuze ko ubugizi bwa nabi bwakorewe muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aribwo bwahitanye abantu benshi kuva M23 yagaba ibitero muri 2022. Ibi biro ntaramakuru ku musozo w'iyi nkuru byanditse ko bitigeze bigenzura neza iby'ubwo bwicanyi. Icyakora ko hari abantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bubahiriza uburenganzira bwa muntu bavuze ko ngo babonye M23 yica abantu benshi. Uyu musozo w'iyi nkuru niwo watangaje abarimo na Yolande Makoro abwira Sonia Rolly na Volker Turk ko ari ibintu biteye isoni. Yakomeje agira ati bisa nkaho mutarajwe inshinga no gushaka igisubizo cy'amahoro arambye kuri iyi ntambara. Hakivugwa iby'ubu bwicanyi, perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu rwego rwa politiki Bertrand Bisimwa yabwiye Reuters ko nubwo bari gukurikirana ukuri kuri ibi birego, ariko bishoboka cyane ko ari uburyo bwo gushaka kwanduza izina ry'uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. M23 igiye kumara amezi 8 yarigarurira ibice by'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo harimo umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru n'uwa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni intambwe uyu mutwe wagezeho, ariko ntiyishimirwa na benshi cyane cyane bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuko inyungu bakuraga muri iki gice gikungahaye ku mutungo kamere zari zibangamiwe. Uyu mutwe ugaragaza ko ugamije guhagarika ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi. Kenshi ubutegetsi bwa Kongo buvuga gufashwa n'u Rwanda, ibintu rudahwema kugaragaza ko ari amatakirangoyi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yimakaje ibyo kugirira nabi abaturage bayo. Ikindi u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uguhurwaho FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kugeza n'aho abarwanyi b'uyu mutwe w'abajenosideri winjiye mu gisirikare cya Kongo. Mu minsi mike ishize, imirwano ya M23 n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na FDLR yakajije umurego mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe CMS FDP ukorana na FDLR wagabye ibitero ku birindiro bitandukanye bya AFC M23 muri teritwari ya Rutshuru. Havuka imirwano ikomeye, abaturage benshi barahunga. Mu gitondo cyo kuwa 4 Kanama, M23 na CMS byahanganiye mu duce dutandukanye two muri Groupement ya Kihondo, Sheferi ya Bwito muri Rutshuru. Amasasu menshi yumvikanye yatumye abaturage bagira ubwoba bahungira Mweso na Katsiro. M23 kandi yakomeje guhangana n'indi mitwe nka APCRS mu bice bitandukanye bya Masisi no muri teritwari ya Walikari mu gace ka Katovu, Mungoti, Karoba na Mungoti muri Groupement ya Mufunyi, Kibabi. Iyi mirwano ikomeje mu gihe AFC M23 na leta ya Kongo
tariki ya 19 Nyakanga 2025 byasinye umukono ku mahame ya Doha aganisha ku masezerano y'amahoro aho impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano burundu. Umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa tariki ya 4 Kanama 2025 yagaragaje ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite uruhare mu bitero iyi mirwi iri kugaba ku birindiro byabo kandi ko ishaka kubasunikira mu makosa. Ibi bije kandi mu gihe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashizeho imirongo y'ibikorwa by'urwego rw'umutekano ruhuriweho n'ibi bihugu byombi. Iyi mirongo yashiriweho mu nama y'uru rwego yahurije abahagarariye ibihugu Addis Abeba muri Ethiopia kuva tariki ya 7 n'iya 8 Kanama 2025 hashingiye ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington tariki ya 27 Kamena. Iyi nama ibaye ku nshuro ya mbere yitabiriwe n'indorerezi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Qatar, intumwa y'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe na Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yasobanuye ko u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'indorerezi banaganiriye ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro Washington. Uru rwego ruzwi nka GSCM Joint Security Coordination Mechanism nirwo ruzakurikirana ibi bikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho. Muri GSCM buri ruhande ruhagarariwe bihoraho n'abantu batari munsi ya 3 barimo umusirikare wo mu rwego rw'ubutasi n'uhagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Amasezerano ya Washington asaba abagize uru rwego guhura buri kwezi. Nyuma y'aho inama yarwo ya mbere ibereye Addis Abeba, biteganyijwe ko izindi zizajya zibera mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yagize ati izindi nama zizajya zibera mu Rwanda no muri Kongo dusimburana. Buri uko habaye inama ya GSCM hazajya hategurwa raporo y'ibyemejwe ishyikirizwa ibisirikare, ubutasi ndetse na za minisiteri ku mpande zombi. Abanyamuryango bahoraho b'uru rwego basabwa kuzajya bitabira buri nama bose, kandi buri gihugu gisabwa gutoranyamo umwe uzajya avugana nabo ku rundi ruhande kugira ngo bategure gahunda igomba gukurikiraho. Biteganyijwe ko imirimo y'uru rwego izarangira mu minsi 90 kuko nibwo biteganyijwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho bizaba birangiye. Mu gihe bizaba birangiye hazakurikiraho gahunda yo gushyira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umurongo mu rwego rw'umutekano izamara iminsi 30. Tubashimiye kuba mudukurikiye, naho utaha.